Nigekeno na nduhio kiria kiuma mukawa-ini wa Dusit D2 mwena wa 14 Riverside mucii munene wa Nairobi. Arugamiriria nene oro undu umwe na aruti wira aria makoragwo mukawa-ini uyu wa Dusit D2 magikungwira kuhingurwo weru kwa mukawa uyu. Thutha wa mieri mugwanja kuma riria wahithukirwo ni itoi cia Al-Shabab na gutiga andu 21 makuite. Ndakuri Abdalla Ogelo noria ni umwe wa aria mahonokire tharikire iyo thutha wa gucemania na gitoi kiria gietuthurire na bomu. Ni muthenya wa mwanya kuona akoretwo agietha wira no ndanaumonete ihinda-ini riu mukawa uyu urahingitwo. From God. It's from God. Everything inatoka kwa Mungu tuseme. Nisema Mungu na mimi kwa nguvu. Agelo akiugo na gutuika mbica cia uria kwahanikire hindi ya tharikire iyo citire ciuma mutwe ari na mwihoko gikota kiu gitikahanika ringi. Bisa usalama umeimarishwa zaidi. Uko sawa, hamna uoga ile mtu akuja hapo ile expression unaongea kwa gate pale ukiingia unaona tu nikao unaingia kwenye hoteli. Inakukaribisha tu kabisa. Unajua mahali unaingia hapa ni kwa hoteli. Dusit. So hakuna tukiingia hapo unaingia na uoga. Watu unaona wanatembea kila mtu ana shughuli zake za kawaida. Unajua hamna cha wasiwasi hapa. Makabuni mangĩ nĩmambĩrĩirie gucoka na andũ angĩ anini aria mendagia itha andũ nĩ aria masaplayaga irio nĩ makoretwo makĩingĩra na mukawa uyu wahingũrwo andũ aingĩ no megũthiĩ na mbere gũka. Nake minista wa ugendi Najib Balala akiuga kuhingũrwo kwa mukawa uyu weru ni gukugacirithia ruhonge rwa ugendi makiria. Life is back, business is back, the spirit and the strength of Kenyans is back, and nobody, no terrorist, nobody will kill the spirit of Kenyans and its visitors from coming to Dusit. Kuria murugamiriri munene wa mukawa uyu Michael Metaxas akiuga ni megukorwo magitungatira aria marithiaga mukawa-ini uyu matari na guoya. This really demonstrates the resilience that the Dusit family has. As you may have also seen as you came in, we have enhanced security measures by a notch higher and have been put in place right from the entrance of Riverside 14. Makiri ma andu aria mokaga guku ni marikoragwo magiteithiriria hari uthii wa na mbere kuri bururi na muno makiria kuri ona Wanjiku ta mutumia uria wendagia gabanda haria bara amu riu yarionaga andu akwenderia makiuma wira. Andu-ini a Kameme TV kuma mukawa wa Dusit Westlands guku mucii munene wa Nairobi tagwo Jenga Wabui.